monanirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri narua iri Jumatano tariki 1 mweri jwa 10 mwaka juju wa 2025 ngushugaria nkatho cia mwanya kuma kiridi kirwe na kimoni moni. Thank you very much nonto bua gutwethia nyumba nteto nambari 1 kathetune Kamero na tukethira tukitegera ripoti ira shiringite biongo bya nyomba ya nteto kuma matorene ndena odena gunto na randi kibetu ba nteto bakinyite idigithio katetune Kamero gutigira ni bako jamurika na tukethira tukemurika rugonoro mwanya ruigiru rijo rwa mudagisho rikana Momero aijekene ya mugongo jwa ekara ora are na are ekomi irio miriga ekomi ya Momero areo mutiania muyembe muimenti na baubangi mwanka wa ekomi are mudaisho runi rugono tukethira tugikunenkeria kire igicunji kietu kia mbere kire ripoti ira tukubanganitia kire metha ya nteto cia Meru TV. Twambiririe of course na ripoti yegie IBC irairikite kwambiriria mutaratara jwa weyani bwa kura kiribara batina kura mono mbede nduki Gen Z ni mutaratara jwa mbere tariki 29 mweri jo kenda tariki 29 mwaka jojo 2025 na narua ni ntuko ya idhato ende korena utaribo bokai bwa Kenya baraba iderete bagishumiria kiri kuoja kwa kura na Bishop Murugamiri wa kanisa ya EAPC Samuel Muguna na shumire kuria Kenya ebae gushoyera kura kenda nayo kayoko kaidire ka kige ka kire ndebe ya 2027 riboti ya mutugi wa Kiambe. Bishop Samuel Muguna wa kanisa cha EAPC ajande urone na arombete mwingi na munombe umbethe gushumiria kwa wingi kire mutaratara jwa kugwata kura jura jwitete na mbere ajande urone akiuga ijene yonjera yake ya guchinjia utongeria ndete kuringa gituma batena kura gwikira utongeria barabo agirite mwananchi kanya kawega kanene igakana ndea kwa thirikari kausia andikithia no ntuba kuringa kura muntu nyokaria tea uro ngenti kana uro bugi na otena kura mantu jonde ne jotheri na kwa utogweta wito kire ashirika betu bonde arabare mtu kinyete miaka 18 witia eguru na te ashirika yake mtu wa Kenya wonde ne gitare tu regera kuandikithia ne kena tuga twina power ya korita baraba tetotongere bwega na gwekira baraba mo tutongere okwendekana na ukaria baraba tutithite bwega na njira kuringa kura na kwa twinde itoje kura na itongania kura na maromba mantu jetu jakara bwega Kuruki Muguna na rombete atongere kwineka murutira jwa gisiasa mono guchokana na miaro katikati ka thirikari na rutero rogani na thirikari na rira atongerere mu bakurungama bakagera na migambo ya kurumana kana migambo ya gwatithania antu kana kurujithania antu mtatwera ni Kenya bakuretera thina na nyambo wangu yatu gwaka jukara mane gwakika mutongere muntu yetu bimono na rero rungi mbere yantu mantu jero kwali antu babe nyume yakuba kugwata na ibakuthikira na wamba kubetithio kethira nthiguru ni twire kurwa uju na kurwa nojo kabirene kurwa neje gikundiki kurana kira kingi ni ontu wa migambo era wana siasa bakwaria na ibwaga kumenya nkurukie kwaria especially baba endene thirikari ne thaiji na bara baewe kanya ga utongeria from 2022 nkurukie kwaria go kuinge mono na haruo wishindana na mtu wa siasa uronge no upinzani oku itango gero erwe eunega utetera oro tengo gene aegi ano aringe tuma echo wangoge omugwatie tuma no tengo geto kuona mantu jagu yateta bwega Muguna kwaragia kire kigomano kia mambisha pubakanisa cha EAPC ajande gorone kire giteta na mbere ikarone binene bya kanisa ijintere cia mwenda ntu nekenda uchokanira akanywe gorore amantu jarumerete kanisa iji tushamanete turaiti nguge ba East Africa Pentecostal Churches no ntu akwaria mantu jetu ya kanisa urea kanisa ipati kuendelea mantu jaria kanisa yokurukira kijo challenges na ura tumba kuthirana na challenges yu nekyo tumetututha tuna mushamane yantukwe narua nekenda atumeria bonde na itibangu gebetu ba EAPC tukomba kwarandiria amwe tuigwa mathoganio jao baigwa mathoganio jetu twike ngugi yetu amwe nekenda ngugi Mulungu igeta na mbere
uria gukwendekana. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Nabo akari ba gitari ni wandi ya Bogeta East ni bashumiretie barina matheta Mudhuro Mung'ento na Kuria Mata ningi bagishumiria baribo mtu kwa mtu mutori kwa mutori kwithondekera barabara baribo ene bakilalamika kurema kubudhirwa barabara kwa igitarira ya ningi mawirane ja uthondeki bwa barabara jagitwika jatina ikinyiro kiara bakiolotera MC wao Aaron Thuranira. Jeff Wagituma na ripotie. Nabo akariba Gituri ntura ya Mwichone kiri wandi ya Bogeta kiri gicigo mbunge ga South Imenti ni baumirite kwithondekera barabara nyuma ya MCA wa Ntereji kurema gukinyaniria kiroto giki nayo barabara yumite Ntere cha Gituri na kugwatana na barabara inene ire itite Ntere cha Mwichone naiko citanĩtie goro na narua wikira ngathio ni aja kiuria gya kwangu ukuria Aroni atiri kawira mwanga cha kuma Gitine mutuma ntwithinkia ajukia watwirire ate baba reje Gituri rarambo mwanga nyanya gwitia gatia nitengeri mbecha cietu je baba reji ku ja Aroni ri kawitire kunywa cio marwa atigire atwairia atwira twaringa kura gatutethia batu thai atunyamarira aja tukinja barabara na ichiko na wikira ngathio Atio muntu nero tafadhali kinya watu kaitwa Ntenzaveni akinya guko ni araba kuga gitumi kiao gekumagara kuthithia barabara ije into byao bya munda ni biremi gukinya thokone batwere tote kwana kumagarera tuli anto inya bakoro baraba kore ritaya tote kwana njere gweta nayo totiomba wikia kalia totiomba ukinya mwishi ona twikia karigo nkori atere no ae o twathuraga ana beto kaba gotendera bakego janjerene na kogwa inyamo tarone twamuthura wangogereko twangwa itwetete kuthura na kaere o itokomolega ageturia rwaga kinya kaere bonda ireja igaturuka na marigo igeta ora tuteona kuumeria batio marigo eria twakama atukure oke twita na maguru tona thana ore gakinya rutere ruria tururia Aronire kawa urire na boriuga bogire kawira ate komba gwita ngugi na nde babu ibora tonyirwe ku ninge ibo tuteria kingi kuma kire akaribaba kire MCA wao na governor wa Meru atobeto ko igoto atereka akio oni nie akwa ndiuga atiri oni Aroni Thuranira kinya ka chumbe atebua kinya ka chukara ategeta anto beto na bwenda tutereka batwe ikura tugata Aroni bwajaire muntu mwa kwari uga atiri bwatwarie kwari bwatwira kawira ri no kugiria bunengerwa ngugi kawira ukwari na anire akwani mutuma wekutha iji ango ichi akarire atia abote kunengerwa nyagwa tuka na mutuma no kunengera Aroni mbecha cietu na tuturetera nyawe ngo bukananiria no bubaire ni untu kinya bugwati mbaru ni George Kinyua na wokuromba giti kia MCA Ntereji kwa ndenda kwera ngaba na mutuma netige kwairwe ni MCA ngiraundi ne bui nete bui ngiraundi ne bui kwa utoga mungaba na mutuma netige kureta ro report ofisine nekire kabuti nekire mandibuti ajo kietochi ete na njuriewe athiurukione mbeca iria cinengerie MCA cibonde guteki kuthithia na naru ambica iri ni ukuonia bwana ngaba na mutuma atende gorwete karibu ega no ntu bagucienjera barabara baibongwa kokweria arete gweta birio bya ng'ombe bitegiteka antu gweta cibitari thina so mbere Aroni Thuranira igitare akuna ago no ntu uthithiretie Bogeta East toto blackout kinya gwengwa antu ba Bogeta East ba kuthithiria toto blackout na bariuga watwe kweja kethiro keja Gituri no ntu barabara ni wejete kura ciao na ndi 27 no ngaweja na ndege ukinya mutene no ntu barabara ici athirire kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma kire ngurumanio ya gisiasa 2022 tongeria ni mawirane baikire ya mantujara bakethira bakiagirithia indi tukenarua ugendi ni bwangaratenwe kiri
barabara ya kuma Ntobetwe gukirukira Kieni Mwanka Kinanduba ni akari bara bashumiririe kiri maandamano bakionania kurega kunganuro kwao bakitharekera mubunge wao Julius Taitumu nikira bakuga ni kuulwa nibo ningi kubautatira kurema kuingia mawirane ja uthondeki bwa barabara Mukiri Onkoja na ribotie. Ni muthuro yo munene yo akariba Ntobetwe Kiongo na muno atumiri barabara ya Ntobetwe Kieni Kinanduba ntere yuse Rwanda baumirite na muthuro yo munene ende kwandamana na kuonania urabombete kwethira bakiona mateso kana thina kiri barabara yo bakiwa ende thai kwinamo na ende ni teri yombete kwethira kiuyura barabara neje ona kinya mai ankabosu na ende bo ni bakuria thina nene muno bakionekana kuolotela kiara kiri mubunge wa Julius Taitumu bakiwa ni kati ya nireti nterisi Ntobetwe Kiongo na muno barabara ethirite akiringana yo siasa akiwa ati akamebwethia na endi monkatha itomba kwethire kilikano kana kubwethwa na nate ya nireti akariba kontoko yango stage kuma Ntobetwe kweta kilele monka Kinanduba na nato ena njira enthogu muno ya todo ere nthogu buru tu yato aringera mwezi mwatinja ikura barabara tona kararita bide tinji ya sio masena kuwa neko twera atwegera barabara lami oreasi barabara ere atwegera lami kinya mwaramu yote kuonekana na aturombera mwaramu special ke raisi ntemele atinja to amotomera to aturombera mwaramu special kai lami no to tinji yoto kasibo muno barabara thai ete muntu bikibiki we na mwagoro mosie gegoro tionda niranire kuono to ete muntu gombana na mwagoro ba to gomba to kuina ni bikibiki kinya abiria bongo ibagiro kama to abakwina mana maoro inga kura twagethe muntu munene ugarethe ukimenya atiri unene tako ndero mimba muntu akamata we no mwana aciaro itera 27 yeginya 27 tu na ubamba tubamba witie okuame ore no wanda Rewende muno kiri aciari ni bakwa kinya na bo bare kaita kara barenda kutharimwa nikaba kama tawana njara kenda bakinyethwo cibitari nera ni dispensary ya thera na ithera ikuraya na ende kinya kiri bikibiki atombo kama tona yono ntuba maya ya barabara neje na bo ni bawete wona yo kinya mwaka yora yo kuringa kura bo batena wetekyo na mubunge o wono Julius Taitumu na ende no ntwate kubaritira ngwen nikakomba kwetha akebebela kenda bekira tongoria baba kabaritira ngwen ndela ikro lami no kinya anjira ikro mwaramu na akinya ngwarora na ya turoroi la ikuma to koringira mwezi mwatinja ikura ere mwezi mwanto Taitumu kura na utebu atwathiri nyate ya barabara kuma Ntobetwe kwina marwanda kuongo tute kuona kwina bikibiki sio toka mata kweta kuna miundene batu ana beto are beto nyaba kenda ko thani munanga bakathari mironjere nanzi utebi bikibiki to batu na mata mwana na njara mwanga to akinyethia Riu ndwimbo ikionekana irase muthuro na muthia bonde na mwambo yomwe Keripotera Miro TV kuma Ntobetwe Kiongo Kieni Kinanduba Igembena Mbeta Mukiri Onkonja Tutwire mundune jumutumanune wagibwa mainya ya Mwanki Justima itimiarie kwa ni miarie ya karibwa Rwakinanga iri wandia marimanti gishikumbunge kia Tharaka baraba shumiritie kutharikira mubunge wao Gitonga Murwara nikira bakuga ni wagibwa mirandi ya witi na mbere wagibwa maendeleo maturene nonto bwakure mokinyanirwa kwa murandi jwa last mile jurani jwa wikiri bwa mainya Mwanki Justima maturene riboti ndagara weguna Karina tori baroke nangandara nantora chingerite rokereti batarerete kenyamara bagokorokera nonto wagibwa stima maturani mama ndara to na dena stima mono kwajira kwa kirwa antubaire bata bai kirwa stima tutomba kunda stima twende arinja to ni mono gutwiga tende nyonde murimi nande murimo skuma mono na mono skuma
ndioma gochire motugo nange to kutua sukuma motugo ntitutua so oko tokera tero stima tanantora ni matorani tiku stima kaninti ga ke toira te kaninti ndara ne kundo stima ikaninti ga kundo stima tindara so ndara yo ne kero stima no to tuena roye at least to tederi nya gwera no tuena cha business chori mito gukora tuena bori mini tu chienda na inya mono ku ndara na kakirangara yonde tende chiajire ikuchia kirwa ndara kanti ka ndara chijire datu pache toerwa tioto tiwa tende nioge tuike muicho kiri karibu wakwa na nderiwe ntikundwa india ga no wana ruenge rungo rukenda kura nguku tukara nguku nde nyomba no ntiuma ntiyo ruenge kainjoka muyo kinya njoka gaba getarire gochoka na nyuma kuna ne kura gochangereti wa gibastima matorani mama chanji dimono anga tumeaga tudi wo marimanti na kuma ko de marimanti gon tukuraya mono oganda kuruta mabaro makuma kwena ara ko tumba kuruta no tukabe ndi wo marimanti na kuma ko de marimanti bantu araya mwana wengo akaenda kuruda assignment chukuru no urongo no gatochi tutochi rutunukwerwa ituto chora ndarika chirida tu kakadira mwangi cha kubederia charuni inyozi na were mbinge mono chumba utunankera mbesa na tukabandika tio twingwa mbeto nene kire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ire gutigera na komanyagarire manyamastima matorani ko baruta Kenya marani geke kwa nkuromba kainkwera mujumbe wetu Gitonga Murugara please ririkana kurantu batigiro bainge mono ndara kure mabura ya chore tombere kana barabara tukundu stima itware mapuni enda kitu tombo kinyeru twende baraba kunde baikinyanto 20 mbuga nantu 15 kuinko muromba please na toririkane aya twekere stima ikingo mantu meto batiboya ara naririkane antu bandara tikanteringa akura nantu bandara baringa akura so nanenkere nyanto bamashinani stima na guru ero kinya stimi tikinya no magetigo mungega Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waigona nandi tegere rogono romwanya ruigie ontwire bwa mumero tene aijekene ya mugongo jwa ekara ware na are ekomi wa ekomi ni muthagisho rurijorura rurebeso ya kodingithoka bangi kenda ni areo muimenti mutigania muiembe muigoji muchuka Mutharaka mumwimbe mumuthambe mwitine na nande wa 10 are muthagisho ne rogono rugatigera ontwire bwa muthagisho gitariria kaumo mitaratara ya ondogo gatigati ka muthagisho ni mianka iriko aithirite atwire kuma kaumo kawe arimwe mwari wa 10 wa ekara rira ni rietwa ria ontwire ria mumero ribotie eduraniri ni murevi waba Jarara binga yezirendo binga yena kwaya binga watu ayuko binga obinga nogoro kuringana na ngono iria twithiritwo tugitegaga na gutegera mumiru ena rugono ruraja kumana ria umite rutine rwa mbwa na gwikinya mwanka aja kathetune gaka Kamiru aria ombere gukara na kuigwa athinyarite na aromba kuigwa ng'anirite Mumiru jore aijikene antu babaingi baije rugono rwa Mumiru ari mwene aina ari bokinya kenda kana ari omiriga kenda Mumiru urio kumenyekana na rietwa ringi ja njaya ekara nethiritwe ena ari baba kenda bara baijikene ja igoji mwimbi kibutigania mwigembe mwimenti na Mutharaka nethiritwe akimenyeka kuma ri kigita gaka nene na nandi ana baba bo ponde kenda nibo baijikene ndene ya Meru indi amwe nabo mucijuju ekara jwina mwari ungi uri otijikene muno ukumenyeka ja Muthaichu uria withagirwa ekaraga mwankene uria withagirwa ekaraga miankene ya Igembe South na Tharaka Onye ndi Muthagichu na njari Thagichu na ndiro mo amba wembithi
tukinyitie gakuru getu nkinyukia mwanka thaicũ gatigati nĩ tũcemenia na Meru baba bakuma rũtere rwa thaicũ bara bacumĩrĩtie na kuga bo batije kene indi oma pungwa antu babaingi ba Meru batije thea kwĩ community ingi kana kwĩ mwari ungi wa 10 wije kene ja muthaicũ Yamaluka tu bae, tadi kogera mana sibita yamaluka tu bae, dire magoro yamaluka tu bae, totire barabara ya kotio nangare, lari tia tu tia do kidai, koto ki barabara Onya dia tarakambe to just part mutuma mwenji na ndemo dhagicho asili na dhagicho imbiche mebaka yayo era kuma ura lakele anzerone gaitra kioma mwangala kadhi mubaka wangu Meru National Park kinyaka njona dhagicho meto asili tugite ni ogu igombiche dhagicho igwe kari na thina ciate cha dhagicho inde chiche mangere tichie kothi wa toimathio kiarago na mbumete kauma wetu mbumete kigoma ngaoka uterene rwa Nthangu na ngagura kui mugoro ucio gwito toimathio kiarago tutari nguo tene twariga utheri twalinga nguo twalinga njanja ababa mataturangira njanja miguta tugatua gwikira ile nguo ile twekira na methalie na njororo onye gukoro wakwa ndino koro kuma egitarara tanyangoro ile abeche dhagicho yumete ogweto dhagicho yumete kuma kirima kiero ikawatania na dhagicho ya Nthangu tweke mume twatabaroche kiolu na ikiri ndege kiaria no ngutabaroche ngige itwawata icho twareche irio ngige igecha kuthingelo nithe icho twarecha irio itwawata na riu itwachokire mireta bando tene nundu itona kindu gia kuria kire kauma ya bando na kurumetwe kuricha makuru methalie mataiche kindu gigwito mirai kindu gia kuria twabanda mwere na kinya mubia mugana na njugu na mbembe twakio choro wokio kia ithe tutathia ochoro tutanyunyo ochoro akethii tutaiche gigito kethii no twakia na mabiga na mutu no twathia tukarugira na kithanda tutaiche kindu gwito chaine ndituramoni igwo turawatiri mbebo endere no mutone ndawa ya cio nundu twingekuru na tuyona go tutethia na tuyona go kutabonge akuthii kinya cibitari aja nio thaicũ yambĩrĩrie ĩgũkinya aja igita rĩrĩa baumĩte mbwa bagutigana na Tharaka na bacoka batigana na bara bangi ba Embu mbejire kĩrĩmene gĩkĩ kĩgwĩtwo kĩa Nyũngũ kĩrĩa gĩtĩtwo niki nĩ mwĩngĩ atĩ nĩ Mount Sinai. Rũrijo rũrũ rwa thaicũ rugĩte kinya rũrũmĩte rũtere rwa mbwa na rũrakinya mwanka Tharaka na kuma Tharakene nio bombere gukinya andu bwijene ja kirimene kimwe ndikindene ya Igembe na nio bombere gukinya batongeretwe ni mwana Mbandi uria bakugweta jawe mutongerie wao uria wabatongeretie murithi wa baga ntigire au ntuku ya narua tugeta na mbere ntuku ya ruju nikenda nkomba gukumenyithia nkuruki iguru ria antu baba bathaicũ bara bari rurijo rwa 10 rwa Mumeru. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe thaicũ nakio gicunjĩ kĩa mbĩrĩ kĩa rũgano rũrũ rwa mwanya rũigie rũrijo rwa mũthagicũ nĩ ntuku ya rũyũ ĩrĩ tarĩki 2 mweri Jojo 10 2025 Peter wa Kabwe Mutharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Gujire kango shigiri nkatho cia mwanya no ndogwita na mbere kurumirira a we ugitwithia nyombe nteto iraidi na gweta kathetune ka Meru kuma kirini kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolelwa gwita na mbere kuthingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya.
okethira okiamukira nteto o itha obura igotondoka kumandena ondena ogonto katetuneka Miro omea kaunti ya Miro ndigoro ya Kenya na kinya riboti ira irina mwanki ikiringa biongo bya nteto shaki mandegoro omea ndigoro ya Kenya inkwendere utuko bobwega.